The woman say Nkovobina, Wumukuta Tuni Ma. On the Chama Wuntumi dear Mr. Andy. Inti Andy Fi Hono, and you say Wumu Abora Hombeso Muburani dem. Na Omukotrini Pina, dear so Muyeni Biomuyeno. And the police force Samu Tia Mobetimi intervene seriously because a money say kindly a 2 year. What they quiet then will be fee. Oh, say Oma are be 50 years administration. Ghana Hanum say still a better way. Mami, I am no pay bear no nine and the fine. And the one of me call say, yeah, me and ya down for Andy. Owusu, I'm Robert Sabah, fee, Yamra. Your friend, one need Dimrika nearby. A Bible trunk for neighbors of Momsy OSP. Now, has no more booming gates. Now, has no more, I say, a pune, a honor, no more, my son, with Fiano. That's all you know I want to say. I feel some color with your money and it. Mamma did that for my creep to us, you almost say, yeah, can't. I don't know OSP. Now, as someone be about concern, now OSP because he had an officer. You be, and I would call her. And then, Prophet Dr. Abednego's teaching hospital where they apply castoplanto technology for treatment. And by castoplanto, I mean spiritual treatment. So, in all, thank God for castoplanto technology treatment. That is why I am alive today in one whole piece. Oh, Shisha, I know you want to buy your Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital. For your spiritual healing, please come to Nsawamu Ureku Liberty House where the hospital is located, or Kingdom of God Ministry International or Twase. For further information, please contact the following numbers: 020-859-9576. Chairman Wuntumi camp and an ADA demo den and Nasem Ketua. Nini no ayeni de Mr. Andy Owusu and a nani pawonfobi. I will run a fee aqua attacking. Na some beto Jabato Montenegro come here say, do na and a desobo and opposition parties and say, a body say BBC see a way your politics simu and now political party be one. Na ye trebidia dance ye passembi. And the abatal sembi when some way na beto Montenegro. Too much GHS in your message of fame where she amia. But more than not subscribe, like, and share video no. If I'm a channel so na bobe so. Sabe ya upload the biya to ma. Wouldn't you pay the kind of benye biya share? Now I get being sweaty at the account. One of them say I can't send me more. Come here, say Mr. Andy Owusu. I chairman Wuntumi that I say Ghana dear. And a year kumasing important word there will be any my brandy. Juma wo die said the way na Juma sifa and mwa wo boa ne ho ede boa ye chama Wuntumi na eno kakra ni na chese Ghana for asha se ka chama Wuntumi ho asem na said the ne ye kana asem no so ba abontene a de wo be ya ne ho beto no e na obetumi aye esa se enya ne chama Wuntumi e na ya ne ye bonidi na ebre bi ye Andy Owusu eda ye na wa ye na adwene se wono de said the wo mo ye adwuma na said the wo mo adwuma sitie ni ntino ebre bi Womoda womuti womani echeke niema ansa na ombesa atoa na ne so a womatoa so we na woda ye no ye se da bi woti nani na CCTV cameras ebobɔ ni fie nyina no wakohye eniema ekoso ewo eye saabie na no wokɔ bie camera ya enipa bi no mugina ne gate ano a wo mo pre aye wo madwe se pesi ewura danim na de pesi ebeye papa ya beye no eno na kyerese ye wusu gate ye enwoso ne edi tuo ebo gate ya kyerese ye timi wura mu na wo hwe enipa yi wo mo mugina fie ho ahosu a wo mo de bo makatakata wo manim kyerese wo ma ye wo madwe se ye bedie wusan se nyina nim se eba ne nipa bonefo dia so wo makata wo manim a no mepe boni edi na ba ne se wo mayi wo manim de sika anase se bipira bi ne be pirawo bi enya kata ye nim pani ehu ne se ye ba be ya wade a emfa de papa ene beba enti bra wo mugina ho no na wo mo pe wo mo way through ye dan ni mu na o metimi akọ mpontin akọ wura mu no no na Ghana fo bi sase na Andy Owusu ikura no wonye obi a no hyada wasem enti e be ye de na nipa binum abo awura ne fie akoye saa niema no e de akere no ebi nso kire mu a
die se waba be wura mu na MPP amanyoku ene teso na die ekwo nyina ne wo mo na ehwe se enema besisi niye die ene nipa binom ena atena sese wo mpese wo mo ye papa ne sa me ne wo kasa sese die and Owusu aya attack da sese ene no me ne wo kasa ya attack no ewo ni fie Wuntumi TV wo mo tena ase di nsem ni mu nchemu ba ye ntie nsem a wo ya da na wonto sa fie nipa na nipa ne ma na minim sese Ghana no sa na ye kono irawo fie ane abese wo pono ya se wo pono ne ma nkura da fo ma no ne nkosi hwe eno ane se mo deja wa no mo sa da ne o mani no me de eno ko lawyer ba obi so mo say warrant ben na mo de ba ba chi nipa no o mo nkura hwe adan ya OSPC o mo mechi ande fa no bidiri se o my Ghana nya sa na se etna ma no mo do so kakra o mo ye nipa ben ku ka mienu o se o ka so person no nkura ne kasa kura no still o mo da so popo a o Wuntumi eno enya interview nti sa no ma na ekoso no de bidiri se enya de a ebeboa did see you know on buy no be hu andi wa o ma hu it is say the door the bedroom na mo bupono no o pono o fia ha de o ma buwe o ma sa pono ni nyina a menim se kaza kochi obi a no anzo wo sa se ne pono nipa no unim no a wetimi ato nsa frɛ ne se bra ana so be pen ne lawyers se bra go SP no akohoda nti ade ntina mo kancelo ya no sa fa client ne de ebra na no hemachi no na ma be sa rambo star wo ntem aba eno sa ne kase edi asempoti OSPC dey edi asem wankata amon so mzi OSPC ndi akra yenim charge so mo de abonu nti am beche no OSPC amun fanamra na OSP no we dey kwasi adan na otimi kwachi nipa nipa no nyaso akum nipa na wadi ewu ana se bia wo hwehwe na wonya de unhu no ana wati se bia wa firi omanim okwa na so na di do fugitive no ba no ebi o fugitive ntina wo pena che no na the Land Cruiser na pickups any matchofo any police for gum ba se awu machu bia ha ma che no na esa ya kwasi ada na minim de wo pesa wo chire tutuo nim say unknown ye nim no but hadwen say DSC hadwen pa ti e koni say ni save there e wo man mu de keka kono hadwen yesremo em say ye hwe say bibia be kama ezo omo edin chama betrase na de ehu na say fifre kra e free me na say mama heat crash akame ama ade no ewo very bad news I ban say chairman say who are privy to what is happening and okay Manasi say I think you are privy to what is happening. It's very bad. Kabo. It's very bad. It's very bad. You see, Mr. Andy no so ma attacking no bad. The way I hear politics in Ghana, no say it's serious. Yehuni say it is part of our property. Yeah, no dear. Sana manfo bi. About to away. Now then elections are over. In fact, I don't see the reason why people will take presidency as one of their own. In fact, many test in this year, and I couldn't read it. I couldn't read it because, but. Serious power. Because this particular thing is in there. People who don't know the incident, in fact, I think at the right time they will try to confirm what has happened. At the right time, they will bring official communique with regards to what has happened. But yeah, the Nyayatino and a couple, with him. Now, the woman say, Ngovobina, Umukuta Tuni Ma. On the Chama Wuntumi dear Mr. Andy. Inti Andy fi hono. And you say, Womu abora hombeso omu bura ni dem. Na omu kochini pina DS omu yeni bi omu yeno. Inti say police force samu tie ya
mo betimi intervene seriously because a man say kind ya to there what they quiet then will be fee say Oma abain bi 50 years administration e Ghana hanum say still ebekwa wiye Arafonom na kyerese ensem no ne akoti aba no sade ye kan nsem no esi fa no ane na Wuntumi TV wo mu de nkyeremu aba no na ye kamia ye se enkosi daben e na sa issues we nyina ebe sori e wo man ni mu ene we asem tu we ya ebe po obi de abo no sade na wo mu ekyeremu sa posifo nyantam e wo sa ensem we su ne nyina ye be sire sanse se ewuwu na se wudie bi hya ase se ekoso se yi a ya na enya de a sososo e wo man mu ha ye nyina ye wa ha na thank you talk na dia kompreko chese ye bona baso na mrante wa bi ejiji na baba na ye boa no yakowo bi se kan nti ene pam no twa no kura wo se makamenwe enu nti watwe ne ho brew sa na se sa ne ma we koso dia na chese obi ya be ka opposition party na se yampa se nyampa ni nyina ne watwe yemu a ye twen se de ba ye kwan ye fa so aposifo ye jimudi se djuma de munimu ye be sere se sa ne ma koso yi ene ade ne niema ebobo be ye besia no kwan sebe ya niema bi sisimu a ya mfa nkohye obenten ana asemesi no man Ghana no yetimi afa yentuma pa e de fresa sa niema we nyina no na nya ade ebi wo ye ma yimu nti afa de firi he ene na wudi e kina ye wiya obi na niema bi se yesie ye besere ti chama Wuntumi aid Mr Andy de okomu bia no ye sere se nyame hya woden na de asie bia no so no se de Ghana police ahye wo mu bose wo mu nyina be sore waka e won nsem we no ye babua na niema nyina etimi akwa akotodi ensem we free Kumasi ne mpotem mu ne beka yensa ne nei ye de abesom mu ewo eye fidi kasie so mesrew ensem bi apese o ka de fa eye sa ensem we mu na kwanya ne wo so o be fa comment section na se dia ma me na afei wa kire wa dwere ne etena se ya pe bibi de free mu ye sua niema afri nsem a wo ka ye nim aha ene brema kwanya de ensem ne nyina esi afei ne wo hia me a edi ameje so eye twa so hema da se ne ye be se hia